Abantu benshi babajije uburyo bashobora kwishyura na MTN, ibyo ni ibibazo twakiriye cyane. Wowe nk'umukunzi ukunda agasobanuye, ubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kwishyura. Momo iri muri ibihugu bitandukanye, gusa ntabwo yari yagera mu Rwanda. Ubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kwishyura na MTN cyangwa se M-Pesa, Vodafone, gusa niba uri mu bindi bihugu, kuko mu Rwanda ntabwo yari ihagera. Team iri gukora cyane kugira ngo ihagere. So niba ufite computer yawe cyangwa se telefone yawe, reka mwereke uburyo ushobora kwishyura. Nk'uko uri kubibona, nuje kuri agasobanuye 250 gutya niko iraba bimeze. Just urakika kuri get started niba udafite konte, cyangwa se niba ufite konte yawe urakika kuri sign in. So hano katuvuge uri musha kuri website ushaka gukora konte, icyo urakora nta kindi, just urakirika hano kuri konte yawe, urashiramo username, ushiremo first name yawe cyangwa se izina ryawe rya mbere, ushiramo izina ryawe rya nyuma na email address ndetse na password. So numara gukora konte yawe, hano niho barakujana. Nukuvuga ngo hariya umaze gukora konte, gusa hano ugiye kwishyura. Barakohereza uburyo bubiri, hariho credit card ndetse na mobile money. Nk'uko uri kubona hano hariho MTN, Tigo na Vodafone. Gusa niba uri muri Kenya, Tanzania, ako kanya barakwereka M-Pesa iraba iriho. Bituruka n'igihugu uba urimo. Niba uri muri Amerika barakuzanira credit card, kuko nukika hano kuri mobile money. Gusa niba ushaka kwishyura na mobile money, icyo nakugira nuko ushobora gukirika kuri mobile money payment, nibyo biraba ari byiza cyane. Gusa niba uri nko mu bihugu byo hanze nko mu Burayi cyangwa se Amerika, nakugira ko ushobora gucuzinga ino ya credit card, kuko hano nukuvuga ngo nk'uko uri kubona hano ni auto connect, biri kuvuga ngo numara kwishyura ako kanya urabona access, nago team irabona message kugira ngo iguhe access. Ako kanya urabona access, nicyo auto connect ibereyeho. Gusa hano kuri mobile money payment nukuvuga ngo hariya urishura, noneho team irabona iyo message, noneho iguhe access mu kanya, kuko team nicyo ibereyeho. So katubwenda uchuzinza ino mobile money payment method. So urakika kuri hano, noneho nurangiza ako kanya barakunana kuri payment. So nukuvuga ngo hariya ugiye guchuzinga payment plan. So hano niho barakuzana nk'uko uri kubibona. Hano ugiye guchuzinga niba urishura buri cyumweru, buri ukwezi cyangwa se umwaka wose. So niba ushaka kwishyura rimwe ushobora guchuzinga umwaka wose. Gusa niba ushaka kwishyura buri cyumweru nabwo urachuzinga. Nk'uko uri kubona hano abantu benshi bachuzinga kwishyura buri kwezi. So katuvuge duchuzinze buri kwezi, ako kanya turakirika. Numara gukirikaho ako kanya barakuzana hano aho urashiramo information zawe. Nuko nakubwiye mobile money nago yagera mu Rwanda, mu Burundi. So nukuvuga ngo hano kano kanya iri muri Congo, Tanzania, Kenya ndetse na Nigeria, South Africa ndetse n'ibindi bihugu. Gusa mu Rwanda na mu Burundi nago yari yahagera. Team iri gukora cyane kugira ngo ihagere. Okay, so hano nk'uko uri kubona hano urashiramo izina ryawe rya mbere, ushiramo n'izina ryawe rya nyuma. Hano ushiramo email address yawe, ikwiye kuba isa niyo wakoresheje uri gukora konte kuri agasobanuro 250. Noneho hano urachuzinga igihugu urimo. Okay, igihugu urimo. Katuvuge duchuzinze bituzinze Nigeria. So nidufata Nigeria ako kanya tunashiramo inamba. Nidushiramo inamba zacu, katuvuge turi gutestinga. Gusa weho niba ugiye gushiramo nk'inamba zawe, ukwiye gushiramo inamba ukoresha. Okay, gusa ino ni test, just test. So katuvuge dutuye muri Nigeria, tugiye gushiramo inamba za Nigeria. Okay, so hano nacurakora, kuko hano just bari kukwereka ayo urishura muri amadolari. So hano noneho hano ntabwo urashiramo ikintu, just urafata currency. Okay, urafata currency ushaka kwishuramo. Katuvuge niba ushaka kwishura muri Ugandan dollars, Ugandan shillings, urachuzinga hano Ugandan shillings. So nk'uko uri kubona hano ariho Ugandan shillings. Cyangwa se niba ushaka kwishura muri Nigerian muri amafaranga ga Nigeria, nabwo urachuzinga. So katuvuge niba utuye muri Uganda, ukwiye kuchuzinga
Ugandan shillings. Niba utuye muri Nigeria ukwiye gucuzinga amafaranga ari mukoresha muri Nigeria. So nkuko uri kubona hano twafashe Nigeria kuko ariyo for example turi gukoresha aka kanya. Turafata Nigeria ako kanya baratwereka amafaranga turishura. Just birikora ni kuvuga ngo hano bari kukwereka mu madolari, none ako kanya arivana mu madolari yishira mu mafaranga umukoresha mu gihugu cyane. So katuvuge hano dufashe ngo dutuye katuvuge muri Uganda, kadufate Uganda, noneho hano ducuzinge Ugandan shillings kuko ariho dutuye. Hano wibuke gushiramo inamba za Uganda, none ufate ucuzinge Ugandan shillings, nucuzinga ako kanya barakwereka ayo urishura. So numara gucuzinga ibyo byose washizemo email address n'amazina yawe. So reka dushiramo just amazina go gutestinga. Hano naho dushiramo izina rya kabiri ryo gutestinga. Hano dushiramo email address yo gutestinga. Okay, turebe. Okay, so nkuko uri kubona hano washizemo information zawe, gusa hano hejuru bakwereka ko you will be charged. Nkuko uri kubona amafaranga aya naya buri ukwezi kuko twafashe monthly plan. Nukuvuga ngo aho niho bigiye kuba neza. Hano uri kukwereka ayo uzaza wishura buri kwezi. Okay, so ibyo byose numara kubishiramo urakomeza just urakirika hano kuri pay with Crusher kuko Crusher ariyo company we agasoma 250 iri ku integrating with. So nukuvuga ngo urakirika kuri pay with Crusher ako kanya numara gukirika hano no ugiye kwishura nko kuri kwibona hano just niho ugiye kwishura. Nukuvuga ngo hari hambere tuvuye ako kanya nago nago nukuvuga ngo just bakureba igihugu tuyemo, gusa hano noneho niho bagiye kureba ndetse ushobora kwishura. Nkuko uri kubona muri Uganda nukuvuga ngo credit card irimo kuko nkuko uri kubona hano garuka nyuma twachozinze Uganda, noneho dufata na Ugandan shillings, noneho dukika pay with Crusher. Nukuvuga ngo muri Uganda credit card iriho ushobora kwishura na credit card. Gusa niba ufite credit card nakugera ko ukwiye kwishura kuri ukwiye kuchuzinga credit card hahandi kuri choose payment method, aho niho heza cyane. So tugiye kwishura na mobile money, ni kuvuga ngo muri Uganda mobile money irimo. So icyo urakora hano ni amazina yawe yose yombi, hano ariho email address wakoresheje nayo iriho. Wibuke inamba yawe abarakuraho amafaranga n'ishintu udakwiye kwibagirwa. So hano niba ushaka kuhindura ikintu ushobora kugihindura. Noneho hano niho ugiye kurondora uburyo ushaka kwishura. So nidukirika kuri select cyangwa se network. So nukuvuga ngo muri Uganda ushobora kwishura na MTN, Tigo ndetse na Vodafone. So nkuko bari kubyereka hano. So katuvuga tukiye kwishura na MTN, turafata MTN kuko wenda katuvuga niyo ukoresha cyangwa se niyo dukoresha. Nurangiza urakirika pay with Crusher. Nukira kuri pay with Crusher ako kanya ari cyane. Nukuvuga ngo arava kuri MTN yawe aje kuri Crusher, noneho agasoma 250 team yabone, noneho igwe access. Nukuvuga ngo nago weho kwiye kuba contactinga, niho agasoma 250 itandukaniye n'izindi website. Kuko izindi website ukwiye kubandikira ukabasaba access, ukababwira ibintu bitandukanye cyane. Gusa no kuri agasoma 250 nabyo kugora, kuko just urabyikorera noneho iho baguhe access mu kanya ngako guhunje. So reka dukirike kuri pay with Crusher turebe niba birakunda. Gusa nkuko nakubwiye ino ni just ni test. So nukuvuga ngo nago byakunze. Gusa niba ufite account ukabutuye muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse na Nigeria na South Africa, ushobora kwishura na kibazo. Just nukujyaho ugashamo izina ryawe rya mbere n'irya kabiri, noneho bakakuzana aho kwishura. Nkuko uri kubibona hano urachuzinga payment method. Okay, katurebe reka duchuzinge for example Kenya, noneho dufate amafaranga ya Kenya. Okay, nidu chuzinga none tugakirika hano uri kubona ko baratuzanira M-Pesa. Nukuvuga ngo bituruka n'igihugu urimo, kuko nkuko uri kubona bwa mbere twafashe Uganda batwereka mobile money, gusa hano kuko twafashe Kenya batweretse M-Pesa. Nukuvuga ngo niba utuye muri Kenya ushobora kwishura na M-Pesa kuko ariyo bakoresha hariya. So ndi kugira ngo wabibonye uburyo ushobora kwishura na mobile money kuri agasobane 250. Niba ino video yagufashije, please kora subscribe ndetse ulakinge nino video, kuko hano kuri channel mbazanira video zerekeye uburyo ushobora kwishura ndetse na tips nyinshi cyane wakorera kuri online.
So niba wakunze ino video ihe like, noneho reka tubonane mu video y'utaha. Ciao ciao.